ilanin job entabe no ya pinang ni kan kata ro kan kena kadon dia deu kita kam song yo song hat pakakam di dong dalam ngelok ba di saung dai man penting ya di nong song yo nong song hat bapli waya pro ya pi di nong song yo waya pro ya pi di basajuan bat kamai ka si nang ni di bawan di yo watem bawan di yo pan don sipon di bapen soy yong balai sai gitu nong di dokha ban song tua kemat balai sai yo ba oh ba menta dikena kumno iba bepa lengdo na kababurom presiden yung parti hama uwan ha kay saudari beraya gos aragar kakendai hantay haman diwat parti hagapor ba nilayo ya kajinjok ya kakit daw yung uong hana ngala siwan lakawan namar lapari yang daw si minister serapte kadulong yalam barang pa ulang capari daw si minister Andre abala kali daw si minister yung kadai si jasar bakalong punta uong em si kenau na em hau benai julai kladno iba don balong speaker katu kepor presiden joki ba met ba ubud na terong yang chief minister gong sir ai no hangai kam speaker dai na takadau usawan koi rumah rupit hang peiro namar ba ukwa ban be kam speaker na takadau kai ga bang ya keren hang pei siu kopli siu ya keren ya kai siu namar uperkat haga jingmut perkat baik yang kam speaker ya na takadau kajing keren yung banau hompat lai jauh yang ngaong kalong kababakra namar menta ngaladet keren ong bensu banau ba kakam doyong kadangsa cenai ketai wat ngeje kata ngeje ai kaba mangi nidon gikot Islam pan pensisa ya kata gidon juwai di parti dibayale dari election ro dibadon bagi dari election mentah ai kulai na banta jong piro kile asai lagi jong di kandidat kaparti ya kestripi bapli kaparti kapalapat menta sauliang kalapat hajar khatra la penpat swa ka PDF mi ka PDF ya thang mombati tu kapor hari nanti kita di paling spa di kim jumpai di hospital kile bisa selong kata kini badon ayu hameru maki kintip wan beli jungi kini saksna mulawan ra ya kakot kapala pensai ya kajing perlut ya kiskim kajing perlut ya kajing wadra ya kiskim oper lapan mi na kakot karipo kapasai banti pupai ba lamar kadai kapisau pai ba ukwa ban peni so pai ba bapet kadai kajing yo jonga ban kadai kabang adat sam pai ba la tho akakot lawa ka sambol ng ilay kakap kung di paiba ng song-sonong tuwing ya keliru kanyo MDC kiskim ubret siya mo MDC ubret siya mo kiskim haka district council ban ice cream ya kisnong haginong kandong namar kisnong gijongi kihap hakata ka 6 schedule kita kisrong ibaha pasik sedel kita iban yoski mumdi naga district council kawan lengta ka lengba kata ka 15 finance commission hendrai yang ka pisa kiat hep sapla telada ongba an yajid ya uta uban syong liang persa yoski terajid ameliru un sa syong liang persa te un song kaju dengim dai ban saya lambakla kum kipaiba long song senong ngim dai man saya lambakla hanong stoy ni ya i baro akapor jong ima hoping nga i sen bagi ya penpat hadu sauliang mentalami lapet sa UDP lapet sa BJP lapet sa pra lapet sauliang mentalapet mentapat saong ngin ya teli kumbaong utaw briw hangtay sigisan nopo sepowong ya teli kumno haba menoy nan nela lang ketap sundon
Jika badong mania teli, nrengong epi ke parti NPP, kawan raya kajing ya teli, ya kajaj benriu baru badon ha kajelami kalia. Nomor ngidon tang, hapo sau paulak kidong som senong, ladangin ya pai ya pra para mangi, ngidom la ban penseu, ya kasur jongi, syatai syadalhi. Nak kata kadau, ngidei ban long ki baya teli barabor, ngiyoi ya kajing syakan tha yang i nasya kadiang nasya kamon. Kajing sa kawang ya ka parti NPP ya wemeli jongi nasa kadiang kamon gila pendon kam lut ya kibuit kibor kumno kita kale number 1 kaban kong IP kajing ya kaji pun habreng migla parasam ngipia agisau benta lai benta ada pembaik pagi yonong parlan akbar penting senong para kajing ya soy sekolah ngiyong ladang long asam ubah poino sa migla kajing long try kan nek parupa kana ngiyong ba ubah pustun bapak Konrad ladino e kajakas asam katakan lo ka bomdeng kajing ya berbaik pun apreng migla parasam kalau tik kepada put ka sinong niung stoin bat ka sinong maul klam nong pendek ngiyong lada unong niung stoin udon jaka hanong pendeng undun noi kajing long try kata kamdei lada unong pendeng udon jaka ni unong stoin undun noi kajing long try kata kamdei gila ya salah gila ya lambakla ya kipai pak jodi tan ka dong sagawai pat kabentan ku nong ya kajing hatem motor kaso ka MVP kalagai barweng ya kain lain pemit pada wakil kun samla ki gerun seng balang ki wei ki soka bersama nur perwarga asambli pangai penombangi jontang LPP kagai ya asambli giong bangi jontang ya kain lain pemit pada ya kecil lokan pang tu ni gilangai ya kata pada pasha dari sakawai pat kabentang aku penong bi kawai kajing ya kajia put nakasau tadi kibenta lai betang ila penbaik ya kata motong ila rai ban perkenria ya ka ina lai pemit ila rai pangidon kam bat kamsau kasoka jong ba mukul kasoka kongres lagi di Islam di Malalai kadon kajing kuat lagi sengking atian parwan sya kajing yesuk video ngumdon kam NPP gaong palara gawe kalau ying kalau sifangot ikon lada we ujang yang wan atau baca menta kajing kaya suk kalayat patsen sa padano ya kajing kaya suk habreng kasoka megla soka India pat kiseng kinatian namang ikwa pagi kon kitigid ni hidim kumbai mangi kaperlong ya ki we pat kinomik mat wan man penyesno pangi tidak kesin kalau beri sisa bagi waypat kinomik mat bisa dia yang lebih ini kentang yawai lagaling cuma agak kepat kumno banji nomik mat kamdei ke kamyin banji nomik mat ji dia balat banji coba ubadon ke jing kri yang katai berkadong ke jungi laong ya kiko ki pai bapa ijo kanong stoi konsi jungi larang along e meleni ngamlong ngadon ka jing kri nam ta katai berkadong ke jungi larang amdon ka jing kri ngamlem na simti pada ka kamlong dojo ke himaru namang berkadong ke jing kri na simti ketika kam Ino kesan bai juga NPP kejungi. Bikwa yang apan kublek ti ya bi wei bai wei ne. Bikwa bagi kam tu bangi ngile kin kublek ya bi. Ki candidate for election. Gile menle. Lalong tungga film. Fiction ang tinong wei. Besar man lerit besar man kublek. Wadi bru wadon apan kana apa kikintah na bani kublek. Pikwa bangan le dakakam bagi pikwa bangan le dakakam
kublay lagi pa nakakam. Ngayon uksa katay nang stoin siya umiyak. Bago si kata na makuha siya umiyak ng surok. Ngayon pikwa yang apan ay surok. Pagkatakan long kacung kublay api, lagi kiski bagi long yi usam, katakan long kacung kublay api, ne insulai lerit par kublay yo pai ba. Tekan tang yo wai. Ngaong aku nyok serik. Arajak prapi janga. Kumunong mikmat, haka aku jong rai rempa, arajak katra.